Nimbul beda na sar live cuma na VitiFM Facebook page. Na kabenda ibuna da bandu indi ni bitoka ni bulmikina sabang olete ni bokoni ni benaka na kabenda kediko. Gona munito kadi mika galombula en yawa ni Suru nambelo Vatake Total Energies Total Exilium na ye kabenda kediko. Buna da bani bitoka ni bulmikina buna da bani bisamati bulmikina sa ambolo tal tungan bikibuni na kabenda kediko ambolo teni na sana itirika babaro na benu mersere drop tagay mo comment ya damundo ukena bonondo sar chubikina biutamay ena kabini ko na kento tolle kena bina kana sarongo nga bango like share ta sar no page ko lemena mer sar mo friends nio kali ba kena da mani bota lemundo do no da biti ngai semati bata ena kena rongo di telinga ena dia sangul kerua poindi ruana FM bonin ni bina tiani uno da bondo ndi bisa bachul mekina tabi da bondo ndi ni ngarawti ko na ba mamada takani dola ena risere so pagalang ko ni ngarabi tabi ena yawa ni Suru nambelo mika ngalo mbula na itoka na numo chiko like share takabali VitiFM Suru nambelo Kei Total Energies Total Exilium ibeda bale msara Total Energies Total Exilium na bitoko ni na ikave na kadiko mika ngalo mbula na itoka ni bwana ni bina kutiani na boko ni vei semati na bitoka ni bi kebuni todo sara ndo bota bulu tuma na ikave ni kwa bono da bandu indi yoni ya sema chike mani makina sa ambulo tiani na ye kabi bina kade da drop ta mo commenta en voko ni nandaru live na kabini kuwa na Facebook page na VitiFM bono da bani ya sema chike mani makina round ni nando bota bulu mai na kabina kendai en voko ni nanda bina no mi en sere ambulo tiani bikimani na sar tumai na besi burur taliso nindo bata bulu mikina en kabini kuwa ambulo tal tungani bikimani en kabina kendai ambulo chikani ve melina talebu ka dubulo binaka my Brisbane my Australia binabalu saran na sema boli mai en ye kabini kuwa ambulo binaka ve artoni lalar to sema chukbingo vilario masterpital na sarongo ngai na tovi na tubu Vitalia ambulo binaka binabalu saran na sema boli mai en ye kabini binaka ni kuwa Vitali rabu na kaindere voka Wanu ni bina kutiani en vuku ni bei semati en ay kabe na kedina wanu ni bina totonga bikibini ngana buli torda ken avenue en vuku ni bei tarongi ngarabi en siga bina ni kwa bina bali sarna sema buli mai en ay kabe ni dai marika tuna dama mai na mi fama nandi baru ko mulo mai meu sambula reme na korvo wanu ni bina kutiani na vuku ni bei semati ken bei tokane na kabe dai Meli na level Brisbane no Meli na level Ronunia Litia Athlin kay Meli Junior wana ni binaka Angela Susu mbula binaka siapa sarcuk may North Otago may New Zealand and yakabi binaka din na ibinabalib sara nanti kita katoka may na VitiFM kami dagay kachtunga and kabi ni kobi kami na ngone bulo ni sasuko to bulo na ngongo ninto patabul tumay na beitoli lito to sara school trip and bugri ken sasuko chuna bulo na kabi dai sa pangole na bakkan ni binaka kami nan drive to to saro ni sema bulo may na kabi ni kuwa Gomen nomoni todo sara Rebando baka ulore na kabedai
Total Energies, Total Exilium. Ia benar-benar besar Total Energy Total Exilium mana beito koni ane kabe nak di ko bono tapi bisi mati bol mekin hani beito kan bol mekin ane kabe benak di ndai woni ni benak tian na boko ni apa ingarabe ane kabe nak di ko le besar sar cuma ane kabe ndai ropate ramana de lua ambulare tau ngene ne mingana tamundo be family mai Jerusalem mai sabu beno ne michken ropate rakana de lua na Pacific Energy Terminal mai sabu ane kabe ni ko angel susu bol benaka Botai na serka tarawa na gubo bale may salia may tabioni lala malibos to yan ngo may noto tago na yakabi binaka ni kuwa tinay sala ju sombo kambani waray terro chukuna to da gimbeleta ni data ka malutu kaya bakandaru kaya bakamotigo ke waray ran daru itu da gabat saran daru bakang taka na serba ka Pasifiko ya na malibos sara tinay sala ju na sema boli may nakabi na kaniko kaving at may lima tabuang Botai nga kina Waruanga family, Rachel and the Young family, my Ortodoxoki was a family kapag bimbi na Kamaniel ni Boy family, and nakalaon rekechi may maduata. Angela susu na baliw sa rapitan no levu, may dubo may nanrong adolavina, Prince Zara may navolhaw. Bula siya ba ni siya tiyan wirkesar ng anibuli, and Kambu kay Naloda Primary School and Adolo kay Sangani. Paano ini binakatiyan? Tamay lang ang bula binaka. Kira nga magiging nami panambas ini nander. Wing karawit yung nga nangalang liski pala binabalip sa tamay lang. Eselia na ibode yung bula binaka bebatoy chikin na Stephanie na Killer Prisoner Island. Paano ini binakataltungan na Warwick Hotel labay Villa Vivalawa. Kalabay tiroko ang bula binaka bertukatan ng ni Matelang baunay ta siri verto na siko na tuindali family. Ana ya kabi ko Bak Samuel na itam bula binaka. Bombula taltungan ni nadongi may senganga erto kita sarna barong chicken go nadongi lebu peli na ituivao dola tombu atupe ke Tony tabakumbula utaka dombula bula benda kami mari ka tu na deba mai nami fam nandi vakarua na balim sarna sema boli mai na ya kabi bena ke nikoa na itila junior bula benaka mai na vai mai nandari watu chuan na rabasakula tombula benaka na lamani korokumi berat mai tailebu Pono ni binakataltungan niya na buko ni Bese mati. Na iya kabi ni vakan romusingan din ay. Kalau kata juga naburi kanan kita kalau VitiFM may tokan niya na kabi na kanikuang kono naman doon boto-boto pambimbi juga bay kampanya na kabi ni kuwang. Asa na dan dia kulang bula binaka bay pia tui na kula boto nga na serka taraba berto na marra martun tanta bichik ngoy matay lambaw may na itasiri binabalip sa rasema bulimay na iya kabi binaka ni kuwa panin ni binakataltungan ni bay tinay salaju kaya nanti kita kamay nawa siningon na ni vakan romusinga sibiyara satanre. Nanamu tiga namu like namu share kaya baka sarungan tanah tamu mereka di bagian kabinet dengan gua kena lebu kena benar like share takan namu page kalau anda merasa betul ngai namu friends ya kabinet gua. Hey, Rosini ngau bula benaka. Yang boleh beraka seru lama baya tayapi turang boleh beraka na itango nga may nawa Harold James Laura wanin di beraka tiyan niyan korgo sa Sang
ngaendai, kena singa ngaendai, no mundo umbole sarongo tiko mai, kena singa ngaendai, bole sanangai laurai. Erandende bakalo, onanga se kusima sangandreba namuto. Erandende bakalo, onanga se sa. Mekani bulive kemuno VitiFM ekamida ngai kachi. Ia bina balik besar sama kita bertelagi dengan live dan Kevin akan dikopan ini bina katian dan bagi bitokan ini Kevin dan don't like don't share kita kau sarungan dan dalam menikah kadi bagi Kevin akan dikuah share tekan page channel page kalian merasa serap telengah era nama friends ya umi kegalam bula so total ini Kevin ini mentak Kevin balik besar total energies total excelium and voku ni bitokan sar cukup mai bamu tukam bagi ciko dan abu nama bangun lewat kita nama tukam ngunu yang ngunu di sini naik total energies makanya kita ketulus bulan dolar sibia oh bulan nedamu na no risiti nandaku ni risiti mbita kira na dama ga mbita ka tobaro ta kimona kalungata rani wase kira na labole be dio sa bulondo landola vulongo november ena tarekina erro sa bulondo landola dona lendi banua ena kalungata kina rani na kalungata kebaka monna bayang taka na no to bingravi na total energies mika ngalo mula na itokani